Ban bot din ya ke jing pentre kam ya ke minimum wages ka an balapan mi da ke sorkar jela. Kabade ka bainong belas ngi jong kinong tre bela hagi company petroleum factory industries kidukan bat kiwe ka New Terap Youth Development Council ha ke jingelam u president ba Raiwan Sotun ha ka arpu kendai trik uyayong. Kele kendo yo principal secretary jong katanat labor usi Songate IPS banwa jing tip halor ka jing pentre kam ya kini ka an. Habakren cikila pathai khubor hadin kajingi kendo yo Songate uba Raiwan Sotun uloong u principal secretary ula batai kinong aikam bat kinong belai kidei ban ya penbet paramaki ya kador kamur bat kamdei banduna ya kador balabu ke sorkar. Nadami kijing hadin kata kila ban net shaying kashari. Kumba kapau uni unong tri sorkar usat kti ban pentre kam ya kabainong belas ngi ban ya rap iki beduk bakardo. Mata kesini lawan kenduk yang jauh principal secretary jongka labor department ini apa additional secretariat. But sesian part ni ban yang hak wede begitu ke minimum wage kepala permit dan sorkar negara nak beta bantu kieu ya ke bainong jongki nong traveler haki company ki factories bat hagi dukan ki beper. Te hak jingi kenduk jengi mana but principal secretary ngila ya keren yu bah ila bu yu gawe ke jingkling omba ondek kumno lada kini ki factory bat kini ki kini dukan he ki ba ai bala ya ki trai mulok ki mlak mesti ya ketu ke minimum wage na kaliang jong ka department u kan le kumno kan ai punishment ne kan pencutom ne kan le kumno dai ke ke pas musi kelong ba ding yo ya ka kubor na principal secretary kelong ba lada kini ki factory bat ki business organisation ki mlak ban siu ya kini bainong kat kum bala bu da sorkar Meghalaya kata kamot kitu ginong tray bat unong aikam ki hab ban yesong ban ye penbet kata kadai gajing keren no principal secretary ki hab ban ye penbet balda mlak ban ye penbet andai pada syakur gajing kli menta kalong ba lada kalong kumta manu bandai complain ya uta unong ai bala hak tu ga kam lada omla ban penbet ya kini onlet cakot ngatrai nom don tang weiru sakawai kijing kli ka badon kam ha ban kli sorkar Meghalaya kalong ba kan mentoy yu man china ya kini ga an ban pergi tulop ya kinong trebela bakin ye im ja hayeng hasem jongki klem dala pada ban pentrekam hapok madat te ngi na kaliang jo kaseng ngi iba kam I don jingmod ya kini ka an bakat china sorkar Meghalaya ban ngi ong batang wel da mla ha ban nai hire ban chnai kene ga an mar kene ga an ngi im ta ba ga dei tang ga an ga ban chu penthame ya ki pai ba Meghalaya lane ban penthame ya kinu ki bri ki bakham halor ban pen isha ba pe hapo state Meghalaya la chnai ya kene ga an bat ki nong tre ki badon hapo ban nong tre bala ki badon hapo state Meghalaya ki yok kat kum kene ban in reality ha ga jing si chapan ke badon hamadan pat ki nong tre ki nong bala ki badon hapo Meghalaya kim yok setia ya kene ga banong kaba labu da sorkar Meghalaya kata kadai kita kaliang juga seng ngi perkhan yong ba iman kane ka an ka basna ka sorkar Meghalaya ban kentiu bainong ya kinong bela haki businesses ki baper ki badon apok jela Meghalaya imat kam nom urlong dalele ru kat bangim nom pat ki do pai ba nadu sedang kesni ngatrai ngila don tala lai benai sok benai bangi be ya kane ka kam ban kentiu bainong ban rat dengkong ya ke jingdong nakajai beri jungi dak ba ni ong tong ye trelang ba kini sorkar bakala penmi ya kini notification ong to pen ye trelang bangin lej pet in lej wan in lej benia ya kini ki karkhana la ni ki business organization ki anek mai re hadin bangilai I ba kim ai bar hadin bangilai kundu ya principal secretary jong labor department ka ba ngingi I shai ba kini ka an gade bitang ka an ka badon pokat sadahan de sintrikam ni ong ba nakali yang juga sengimat kat bompat yami hido pai ba krui syapok madan ban penbor yang sukar ban day ban sim action lani day ban sim da kita hilat kilenti ban pencutom ya kini ki business organization ki bomla ban sim ya kini ka bainong blabu dan sorkar Meghalaya kam don jingmod ru ya kini na kata kadau ngi ong ban nakaliang jo kaseng sien ngin sim ya kowe kalat kalenti ban lum ya ka jingilang pajba hang thia pok mat pran ban pensung thu I pajba bagani ka day ka hok jongpi kani ka day ka hok jongpi sorkar kelak cina ya kene ga an ba kedai ka kamram jongpi undong bala upai ba kumengi kisang phalang ru banyawan ban penbor ya sorkar ban pentrekam ban pinstom ya ginu ba pinkhen ya kene ga an jong sorkar na kaliang jong principal secretary kamdon kanu ru ga jingkular
nakaliang jong principal secretary om bapek katu kan notification ka pangila bu dai ban bot da kiwai hendrai ban pencutom ban ai da kepenting ya ki bom siu dai ya katu om don ai nakaliang jong ka an ka don be tang kata ka ba habu ya kata ka jing ya kundu ban ya keren penbej ban nong ai kam ban unong trebla kenang ba nya penbej ya kata ka dor ke jing keli menta ka long ba mentoy yu kan ban chnai kata ka an mentoy yu सरकार में कलिया का चनाई कता का आज mentoy yu ban ong ba सरकार में कलिया का सरकार ka bandon bor ni po state jungi kam tu jingmot na kata ka tau imat kalau de ka por banginya ki pajba nak menta ban pikio boinom ya kinong bela hakini business organization tu